Gukinyanira kwa mogaruruku sekta-ini ya ukuria na wendia wa macani, mogaruruku maria magathikirwo ni thirikari hituku ni umwe wa maundu maria magwetetwo hari kugacira gwa sekta ino, arimi a Kiambu magitanywo gukenerera umithio wa urimi wao. Kuringana na David Ishohoria ni mumemba wa bodi ya KTDA na noyo rugamirire matiga mothe kaunti-ini ya Kiambu, umithio iwoho gukorwo umanite na thogora muguithio wa guthia macani, arimi kwambatiria kiro cia macani maona kwandanduka gwa thoko na macani ma kaunti ino gwitikirika makiria thoko-ini cia nanja. Tumeona lazima wakulima tuwaongezee pesa ile tunahesaga monthly relief. Kutoka January mwaka ambao tunaingia, wakulima wataongezewa kilo ya pesa ile watakuwa nalipwa kwa kila mwezi. Neguo kuongerera arimi mbeca makiria, Ishohoria moritie kuhimbiria uhuthiri wa mashini cia kiriu cia gutua na guthia macani, mashini iria ugite iri na uhoti wa kuguithiria arimi thogora wa gutua macani na gikiro kinene. Aharitio hindi ya mucemanio wa arimi wao mwaka githii-ini kia Matara mwena wa Gatundu ya rugongo, miario yake kinyitwo mbaru ni muikariri giti githii-ini giki Joseph Wainaina, uria uritie arimi gwitikira gwikira cai bataraitha niguo kuongerera magetha mao. Wainaina akiuga githii kia Matara ni kihimbiirie teknolojia ya kiriu hari guthia macani, nyongerera ya marihi kuri arimi githii na mbere na gutanywo kuongerereka. Tumefanya juhudi mingi sana kujaribu kuongezea pesa kwa mfuko wa mkulima kwa kumletea mashini za kisasa kama ile ya kuweza chai na hii ya kusharpen rollers. Mwena-ini wao arimi moritie ruhonge rwa KTDA kurekagiriria bataraitha tene niguo makahota kuhunia macani mao mbere ya mbura kura. Neno ya kuletewa fertilizer, hiyo ndio shida yetu ya mkulima, kwa sababu tangu jadi 1964 fertilizer ilikuwa inakuja mwezi wa 6 mwezi wa 7, ndio Disemba ikikuja tumeshuna mashai mzuri na fertilizer imeingia. Sijui ni kitu gani ilikuja ikafanyika. Arimi ao ni makenereirie uhuthiri wa mashini cia kiriu gutua macani, makiuga ni ikumahuthiria mutwire na kunyihia thogora wa utui na uguo kumongerera mbeca mihuko-ini yao. Kuchuna na mashini ni afadhali kama hii mashini itaharibu shai. Kama hii mashini haitaharibu shai ni afadhali, kwa sababu mtachuna area kubwa. Kuma itura-ini ria Matara, gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya rugongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u.